cost of education kutwara umwana umwishoro urugo biyatanga nanaharhereza nubutiri muzinga kandi koreze kuzitama zabasa kuchendera nanzitekwa kumanzenge kandi koreze kuzitama zarari kuzitama the cost of education, the cost of healthcare. Even before we go to healthcare, on education, you have a scholarship budget. You go zabana sente. Loan scheme, students loan scheme. Students loan scheme. A loan scheme. Hata mungu mwaka mnyetu wachire bana loan scheme. Sente zikawa. Basenti ikabara tima kunga twachire bana. Kana bana bo baguza sente mu baza kugiye akwicera gihe cyo bateyire ngo kigera ngo umwaka gumwe batandika gushasho. Hata barabure no mba kugera. Muri ngo mwana w'umushiki. Yashomera hibanje. Nukire yaheze. Nasa kushora uko habashaka batakenda bakazi bamabari. Niyo kwamfe. Ayero ya miliyoni abiri. Nari ati sokora yashoro. Tiyatarizaga. Ashomere yaheza koka ineroni ya miliyoni Amutu. urukumbanja na government. Isho government kushangana banje umwana. Manyabana ba university ba yume kama 20 abisha. Yu government kushangana banje umwana myaka 2 tukiki. Mama twokura government ba manya Museveni. Mushanga Museveni ayo babaje kare myaka 2. Baka uzese kuzezo rabo nti batamushomesa umwana. Kuzezo rabo nti batakusha abantu bazunguza. Museveni agira ati. Museveni abaje kare myaka 2. Manje chukweza. Government ni Museveni. Abaje kare myaka 2 tukakishiki. Ibanga rya miliyoni abiri ikajyamo kafirwe nahakwenda baba baje umugore bakubise So yabiye buzo. ibyo buzo parametre kwenegani baraguseka abashako umarwaro bariyo bashashubwaje bashashubwaje n'abashobora batsiga ese mushusho amashanyarazi de yabo the cost of doing business in Uganda. Habo cyatu no shanga business ni tankati konke ko ba fast birthday ujam hati atanke atene mebine makumya no kikumi ngwebera makumya no kikumi kubira nena ngwejo business bicho ni zinga okusige saruni chakero shanga mobile money as awasi the restaurant zakushango shanga roji Roji kama zigambara hamunyo abantu bani mwena mu murundo gumwe tajamwe chin harimo kanisa Yo kwasira betu. Ogatulojo narugoda tuloji Kachakuru. nende kamuri ya toma so hatu mwimbo parliament kwapi ibanzo barebe urebo parliament bako kwa discussing ebiko batwarubwire ebikoreta controversy abatakucyetereza kimayisa empaka nyingi bwe ekinte cyukira yo kureta empaka nyingi omwishengero tibinde kwata abantu bibinire nkonga hatukwingo gamba ngo ya MP ngo maraya undije umanya ngo nagera ata zake kushanga abantu ba discussing zake cyo banza problem are young and restless. He is young ukagira wahe movie the young and the restless zake no mwana restless abantu akija bamuhaka ruru yazo mwishengero Arebire sente nebitini sarumuto. haramuntu kana tine atagunjirwe asitaine steps z'abandi zemuze kubasa kumugunjura kurungi kujya nkora zikuzo mu parliament kuza kujya n'abakama abe namanya protocol cyagurika kagwa meza etiquette kagwansi meza nayenda protocol is problem is takumanya protocol is not exposed to protocol. Okay. So kungatu wine parliament y'ikikecu kushangizo bari even wasting 30 minutes baganira zake ndakinyamata mu parliament is itself unfortunate enough. Nichwaza na mnoga kushangiye ngo tuzijoko abantu tubine nabone bangire motoka byokore nguto tibyine na figwe bimiziri w'ibinyazi mu districts districts na office was gafa battery is a district seat is not zero offices no chireba ba machiciro mwisho no chene entebe kanisa yebyentasi yanga fuel etembi kina gamba fuel kana mashita gine multiplier effect Gakutemba n'ibindi bitemba across the board to basa kuzom parliament akajya tati no manyi
amashtaga gatimbigwe cyo rutaruka ntato rwa faso Ukraine na Russia haza Israel na Hamas mwen hati ekitembisa amashita neki. What do we need another conversation with the Arab world? So that discussion we are not having. Tibine capacity you could concentrate. Thank you. So etibine mukuzajya discuss again. Your father is better than mother. Fire is better than water. Yamatama jumro yaka video mukateko tukarere kase hona kataza. Akauche. Thank you. Parliament. Kwe kuba nekora nk'ibirukora. Nubura wairarichera nari no duty insine gumiza mu Steve. Uwe bari kuza program abagenda tureba Sky TV. Icyo kubanza nimpura na no kusasha pamani munonga okusaba ngo saba twine ba member ba parliament abari mu tekateka nk'ejo. Aho kubantu tugenda tubahereza ubururu tumangumba za kutisiza ninga kuze tusachirayo ebintu kwambe tushasha nk'abantu babisha. Umwami John yagamba aha rutino rwa Kanyite twine ba MP umusitomo twino rugudaha abaha ataso twino rugudaha urubazuze ngo Ministry of Works neza kutanga kurukora ururwa Katete hate bintu nk'ibintu bitwa kubentu reba nkonka si nka member wa parliament ninga tukorera mbabiteka fro ya parliament bakugira ngo bitu nkambarara site twino rutindo orukuza Katete niruwenda kukuru bakaturagaza ngo bakukora ndukorwa ryari tukorera bakugira ngo abantu bari mbago mizi aho rengiyo dezo za kura sita okureba ko ngo abantu batamburaje twine kwa tureba nk'amazuta gari yo ngatemba parliament bambe ba parliament bitwa ryo mbagamba amazuta gacendera gato ekiresira amazuta gatemba niki cyunka tuwasanga ngo nchongambira ngo na opposition abantu asugamba lebera ari kugira ngo na opposition de kusasa bihangeri kuri kanoni besasa bariyo ni bareta ebyo kugira ngo bakakwata Bobi Wine babero yo bareta mu parliament kugira ngo babiruka abanyayuganda abanyayuganda bitu gukora chi tibikubayamba echo kubayamba no kubazwekera okabare abo kuba nyenda kugambira mu tukoza program ari yimba turiye ba Sky TV ngo owishti ni sabo Bobi Wine ni pamyangu omukwezi nabasa kuzaheru emrundi keta Chuka tuwasanga ngo abantu bantu babiri bari mbatebekanisa kugira ngo bamutebe abantu bazuhuriwe miliyoni y'abantu eriyo nenda ngo etangirire president wanu omuntu akuza omusizona buri kwezi emrundi keneta hata gasanga sahezi bariyo nibena ngo bize bamutaye cyo masanga hine kigendererwa aba bantu nabo ekibako bakozere kibagenderire so yo nitekateka ngo echo kwa tuseme kwa twakundensi yitu aba Uganda ne yitu kandi na nabantu bantu bakuba nkunkurira mabete kataka yanje abantu miliyoni biza ngo baza kutangira umuntu bakegito hendizo miliyoni no tekatika ngo Uganda nebe abantu miliyoni bona baza kutaya abaze Entebbe buri muntu yataye no mutima gwe kuyakugenda akahika ahantu abantu bine business zabo bariyo nasi bakasisa business zabo cyangwa kimesa ngo Uganda ninga abantu abarahire ngo baza kuma ebintu by'abantu na nabagaragabo kimesa ngo ikintu cyabo twikoze iki ekibarahire twacishiriza konga abantu babine rukundo kuromwembezi wabo ince bakine kabici omwebembezi bakurebera anyonyi yana rukumunyo omwebembezi nyenda kugambira bari mbaturiye ba Sky TV ngo omwebembezi akafuna chance yataragiye gange riyo mbara twamureba abakampara bakamureba abafotokotra bamureba abakabare bamureba hati kigendero cyo kujya gutse kumurebera Entebbe neshi urukundo tekoma ejo rukundo ninjango kere makabindirana ebagama urukundo ero munakanda kajukura ati so nyoni tekateka ngo aba bantu aba hiro parliament bakababine ekigenderwa cyabo cyanga kwikira hatiya obiro kurete bintu bibagire kutese z'abantu barimba turitira ngo baza kutwereka Bobi Wine makabakwata abo kwa Bobi Wine no mudachikadura munana bakaba mu kizo we nabwo nimbaza nasima president ninga security yitu ninga police ninga mahi abo kugira ngo abantu bona ababiri bari ya TV obwirogwe Bobi Wine ababiri bari ya Kishayi bona bakaba ba kamera abanyamahuru mwana mukamu bakabaruho abantu bakabireba bo babimara so tuseme kwantu no mu parliament naza bibinde biza kumbe kihanga ali MP z'abatu kabaterera karuru
kababe aba opposition kababe aba NRM icyo kubaretera bataza nshonge zitu tuba kututina kambenda tugaruka tushaba ubururu mbajya mu turi abashema tukumanya ngo bakaruga habyitu problem nenerega ate problem wahe kuruga buri mba parliamentary agiye kucicirira abantu akaza kuronda sente abo kubataka rohika shire umuntu we nakubana ndo bambe ba parliament kakwiza itinyo mutabazi ni mjango wa leta kamero utaga kwata umuntu kimasa ngo naza kumuhakaruna kumpa mutwaro hatka kuzo parliament za kuronda mutwaro gwe natari byanje bikuba ni mugambe so ni nyirana n'abateze bakaruru nabo mumanye ngo umuntu wo kuvotumireyo none utumayo umuntu kugira ngo akoreshi akuzwekere akore bidi kutahiza ofune ngudo nunji wase kuhinga ibintu obitwara mukatare ofune musente ofune amasanyarazi nkago akutesiza ngamasanyarazi bagasareho abagira ngo abantu bari mbabaremesa ku makara mbwe n'abantu baza kutecha sachi mbwe n'ibintu nk'ibikosa kuhera abantu baburizo cyukato umuntu wekakuza kuri yebyo nata kwenda kubimanya akora jatana na bakora icyo kirikana kwembansa basente god muzi nogaba ya yereko kwatwaho akolite ya MPs umutindo gwa MPs bitu MPs tukayija tuta banyemeje imyaka yona yabona bashomeje imyaka yona yo kujunwa kuza kugira MPs bingi bo kushote bakonere tukahika tuta nabaturaba honto aturai itunga bateze bakaruru omukukanya nare omukutware bichukuri nanokukanya ko ebahande beraba bitomuka cyenchuzo nanokukanya ko nkano muringo go bucupuzi Boaz n'abakutureba Sky TV mugenzi wanjye Moses yagambaho ikigambo cyo kukiriza konkanyo niza ko ese ikigambo cyo fuhi okufuha abari kucyetegereza kimayisaki okutegateka umukondo wawe hina bakwenda kumurigera kubyamana dene government itor kujemembera na wayine ndwara y'ufuhi wo webembeze nafuhire kirenga kandi ukufuhira ubwisiraro okufuha no kukunda tukukunda noba umusheja noba noraya munonga otekateka nguko kuraya nabantu nuko bakujya bata omukazi wawe nuko kwasa kuraya se cyo kumanyisa mu government cyo kuyizira oburiya enteka enja yiziremu none otekateka ngo nabandi nuko bakwenda kugiretamu hazofu no mango akakoryo nabo bakine nabakamanya aho koko nalkargun kumubarayizinga no twara abantu mukishaka no jara uniform za UPC numutera abantu none agahakaruru no yikango mukishaka no twara abana Tanzania imhanda yone yakoze se yona mpaka tungiro gwebembeze so kakureba umuhanda n'ugugumwe abe bibine bindi nibagezaho kugira ngo barundane abantu miliyoni mu bakite hari acaye Kenyonyi bakite hari ni caye Kenyonyi International Airport ahitwa Nywanda nensi yo nicyo kikuru munonga hatwa nango no bakawatagiye mu State House hatwa bakwate caye cyonga chanera bahamizi bamuvujya amize mpaka Tanzania hane na nachitore because abahamba government bakwata radio TV ni caye Kenyonyi kugira ngo nabarga caye Kenyonyi bagende direct mu State House batakaza no kwendeka ku Kampala kwenda iki so ebyona kana bireba ubu nufuye so hati yiza okufuha yahi wofuye we okufuha no kwanyeneka uri serious wena manya araforufuye obwamagezi dene hariho n'ufuye buri kurenga bukayita umuntu mukashanga hatu bwata ihango mukati yabaga because umusheje yafuha no mukazi yafuha eka neho hatu Uganda kiturukubi no machi mumbizo byo kufuha umukazi yaje waraje no imagininga ngwina abantu bamureba kandi immediate bamutwaraho murogi hato mutongana satini ni cyakoze aho kuba no manya nguko kuba no twara mu babandi no bo baza kumutwaramo tuba kumukoraho so habaho obufushi wo bwebembezi
nkibanki manyisa obufuyo bi tine cyo kujya kuteka teka ko reba heka yefuye omusheje ngekwana ogamba n'omukazi mukoko akashanga umusheje na because abo opposition nabone bafuani bintu bwebebezi nabona basiguzi hanga wanje nabone bajya Museveni aragahuri yari n'ibintu bwebebezi so bari yakusugura umukazi wawe na president nagira ati nanyambwenu obo mukazi kamwechereza okufana obutanyago ninte ko kwitiraho umuntu so okunyura mu parliament nguza kuhenderera ngai ati numurebe parliament yitwine kamshoto parliament betanikirije Anita Amonjo noshota kaza ndege kadize abo opposition bakaba basirenka bataroho nkabatakuteganisa mpugano shota karumnyano Anita Amonji konkata haize himukamu irihunga kashimanya omfuho mutakabura mu rugambo n'ubu ufitera nabantu divide and rule wanyetegereza kwakoreye haida ko hobutebekana hariho akakoko kari mu kajya kuba kari mu rugambo baketa kashenyango hati aho kwe kutaho mukani bageta kashenyamaka kwe kutaho mu parliament no muyangana kashenya government kashenya obwebembezi entera nabashemiri kandi ubu cyangwa umunonga nanaide ngo mugumene mutogota then amanyeno ekinkirabamu by the way parliament mwa kujya ngumugire parliament omukuru wihanga are comfortable are contented I know sinje bwinji yanareba ine parliament y'ibiranda kwata mpora maybe you get parliament engage kari yanareba ine parliament yenafu kuba parliament ije mukureba imwe batatu parliament iba suspending every other day edakikumi tugaruke manya parliament eji nerisho y'abantu nerisho lihanga Moses yakigambye ngo kandi nabatesiza nkebe y'amashita ku Israeli Russia amashita gabire gati hatu bakari bateka ebe yamate embaziente enguto ezintiro za kamwe jemofe wanyetegereza kandi erisho y'ibujya tenerisho y'abantu cyo umuntu wone mko mukasheshe aterera Moses sakaru abo kubona amanyango MP n'uwerisho na ivure amatera akarura amanyango yamutuma ambere risho na government ojoreba nkihangeri ndi hero kwasa kwata amahega kagatasya mu kagatamu parliament hariyo etari Uganda jewe empashoni John no hura yo chama hem parliament garo webare activity ningira ngo twajyamu first of all parliament yitwe Uganda abanya-Uganda obwasiye no gukora constitution tukagira ngo twenda omuntu owari mu Uganda kandi akazirisinya mukaga sine ya mukaga just tucheke sine ya mukaga ejo ntubisubiri kubuza quality y'abana beto abamazirisinya mukaga yite abantara abana basirinya mukaga bakahanura kamera bazatagura ngo bakubahe nuba kandi abamana bakufanya muhina batahi baba babinyo mishomero ngo bakabine mwisumu so mutashimye kwa president same kids bakakwata bakabinga abana babiri bija bagariko mu metro yabiminyize bamutera bamwita bamuki abana basirinya mukaga yes abana basato muri aba bagokiri mu komuno so twakabasali omuna argankanya rero abo tushimye kwa ntuye mu MP tutaka nubu tubiri gamba sote kweto Uganda kugira ngo quality ya MPs munimbe I honestly disagree with that. We have the highly educated parliament in this region. Haba MPs bitana brana mwenda MPs bisatwa na mukaga bene degree birugarike tugarikire mu asatu na munano mu byabo bene PhDs degrees isatu aba ba Merigorete Kitutu Professor Mushemeza ba Professor Mushemeza ba 3 degrees and above baba ari umuntu Dr. Rukari Rukari honorary honorary 3 degrees and above aba masters bari mu bibiri plus abantu abeine diploma kugaraka aha senior 6 and its equivalent n'abantu banana babiri only 42
no batine diploma and its equivalent, and most of those 42 bakagarika kongeraho ku enhancing interview yabo. So the issue area academic they score high. Number 2, abantu abemice bibi na mico y'ibyo konga jo no kushoma na competence tetana so abantu bari kitekereza ngo twine parliament dasomere nemico mirungi bagine okuba abengi nubona bakuru babakuristayo wabo umukonstituzabo nubale kanoni kuba twijo muri nkole no reka twijo muri nkole hano maybe omo so jono ndakutugambira ngo standards obanenafu konkezo twatiro abantu bazishikiriza nafu mani ki abantu beyitu na nyenda kugambira amazima mu kizu kindi bizare bona na parliament naba MPs abari umuntu basisira balemero emeremo yabo yese basibiri ko bantu bakora but in structure ya politics zitu MP asibiri ko barakora ki obako baraje mu karuru nasaba abantu kujya kubakoraki tutakakira rero manya bobo we no abantu nibagenda be contradicting abungu nuko negera ngu ngikinyamatama kumujuma it is not bakamujuma area parliament is not an issue of parliament. Yes, bobo we bakamkwata area parliament tanagwa na MP it's not an issue of parliament either if that is the argument. Kizibu cha politics ya Uganda aha part of opposition na government ni kintu kimwe. The moment you sort that your competence will never sorted. So it's only about political tolerance. Government tekwenda kutoleratinga views of opposition. Opposition inegera ngunyongo kuba bandora ningamba na wa government alitucheraniza. Mtimanyisa mhato bundire nguziwe na habo cyondigera hakozi. It's the only if the rest are eruptions. Let me give you an example. MPs kwine 11 opposition. Apart from president wa Jema, political party eyombechero hamsinge gwidini ensalamu. Edine Salamu eyekwenda funding from the Arab countries eyekoleka ngo ne tekwenda bisiyaga ekasanga Museveni conservative man nawe owatakwe omunyankoli owatakwenda bisiyaga bakicheraniza bakaleti teka ya homosexuality. Tell me any single motion 3 years now tuliyo pesa eyo muntu opposition okujero takale sere niyo kyangi hangare one from 109 MPs ninyenda tinkwendi bibiri tinkwendi sa only one propose one it's not even mna wakuru nyonga amulasi okwa hamu chiriza kubuza insika ngatandika no insika yadira kuchiriza kwa kubuza moderator kamtumita kabuza ninyo mabile emwe 57 members of NUP no problem emtubakunda muno musasi byanyu then there's a zero now actually John nincheza na niyo because motion in opposition ekabere mesibwa a stages in kisha to one babi manka certificate of financial implication ko Ministry of Finance 2 bachigereta mu parliament government ejireta ejigurabi nari budgetera nkahi voting all the 3 stages opposition ni kwenda kugambo ekizibu kiri mu parliament ati abantu ba NUP the radical extremists babire ne bagamba mu NUP president wabo bamurora ahabicha ali nali Nyanza avire mpale ngufu avire na vesti yarga yahura bisezezo yagira tukanda mu bihanga kankange mukatono yarabarabamu mvuga kwemereza se government tolerance indo government twakwemereza maha yayikumura data atuma atunubo bantagira tunyora ngenda korabarabamu hati abantu bakamwemeza kanshoti tuwekaho schedule yabayinekaho ekaho kana kolendi tukuma police general kateka zakagira ngo wait for now nawe yagira tutiwa kandi kancho bedi nyenda abantu banje bari bateri ndungu twakundora ekirungi nakanga kanga mbandora. Number 2 have hello a question of what are you doing MPs MPs wetu omwabeni mwidalitu tumura tusabere karuru ko kujya kutereze ngude mukatsaba karuru ko kujya entebe omuntebe mwatsaba karuru okukuya ku dictator kan turona nakole bisase izi dictator kan tumura kambara narabara bamu dictator no mutabana nawo kan hate ngoma nawo kan agenda dictator mwanzire kuyaho noha by MPs bakora oyise we are remaining with 1 year kujya mu karuru because by the end of next year akarunga gatandikira president now oyituche mu political party ya NUP kwa card
karuru telere kuchokoleki namase yaba kugaba kati nimbabazi noruko yemberaga kiguba mwita mase warokamba very good nimbabazi no bayite ya NRM musozo zijyaga ko mbantu bandi bapaka omu NRM amino munu mwana wanje arahamwe okutunga flag abuko kutunga flag in some parts of Kampala nyendo peda chikibizo in some parts in Kampala nikankole hano nkole hano muntu wa kutunga nali kuleta western muntu wa kutunga flag ya NRM genuinely yes genuinely na mambo kigere kimwe kiri mu parliament omuntu mu Uganda wa kutunga flag ya nup ngoko ya kutunga ko na mambo atistene kigere kimwe mu parliament now hati abantu abakuraninga pattern ya nup no barora azif ensonga za nup na agenda ubu nkabo mu parliament tizigenzerwa muno obeno hora internally hariyo issues za LOP example kugira ngo muhindure bataho another person who wasoka advancing ensonga zabo kurungi now ba MPs barora mu intebe zabo ziri hatezo bagira ngo ntso kugaruka tuta in the public eye kandi kintu cya Museveni kwendera kimwe because reka tugambire abasida ba president Museveni yinshi kumugurire bitu bya bara kurungi kubo leta kavuyo mu parliament ko kwenda kwemereza parliament na rukora ki okakaleta omazire kumarabizaho bagiti impanda neko sente museta usiri amaheza bwine musara abakozi bwine musara you are just playing on Museveni's hands abo after all naja kufirwa parliament ngechigodi yagamba Museveni after all atahajino issues nyingi do we need does President Museveni uwa hastamira does he need a very strong parliament kurwana issues abanya-Uganda barorenga ibizu byaba musorovingo parliament yonka President Museveni all happy kuba narora ngo ibizu by'abanya-Uganda musorovingo we not MP Jonan basharengenga agenda y'abanya-Uganda ariyo nabisebe cyagoranye kube bamukwasire kubi kuruga airport mbuga lead of opposition neroya mwene director arigo obanuha Antono abenje mutakuza omukoti mukatabariza government bari bagarisi matamaje umukoti na atone general dire muka enforcing rights zanyu kati nefumuri kujango rutisire shumsa uka wejona shire kugamba kamara yajya kozi RCD kuteka ngweshitamiro kuboroga konko muntu yijana kugira ati mwana yijana araranye na tabante hazanye na kamujya tugaruka yo gambiresho nana mujya tugaruka yo bakonje because court parliament yani kangwe ine mikono minji etakwikiza kumanya nebyabiro siturkwenda kureba numuterana video jo tukatute mikono higuture ejo parliament tumanya ngo niyo center ya government hata no wana hekaru ya democracy center ya government ekabinga zake the same zake koti yagira ngo numara bamwabigire mwakire mukono bayamugara kugira ngo kwehereza umuzindaro nabwo no muri bugume bwo mbandana kaza ngo cyo buzabe no kugamba bishobora muri ngo gumwe ngo kwetereza ahubwo no gamba ko parliament bikora byaho ni zazif chakwa kandi parliament karabyaho muzake ngo mu commission igeri yagira ngo no ngo agariki at what point does our judiciary become reckless prata kachimanya ngo cyabe nakora ni kibi yesu kwereze kufaka za humwirimo konka prata ndi harwaje hata kabiro humwirimo karachimanya ngo ngende ngira kumpesa abandi wa katani muchizani gumuza mjorani Jonah ya hoka nyumba ngwenu parliament ejay tukumanya ngo niyo hekaro ya government yihanga ya democracy yani yemeraho ikagira ngo ito emikono yifu twasa kugita yongo jo video yerewe no gira ngo jo video neza kureba umukote yaci twagira ngo twaza kwabaho konka ejo room yo creating ngo batabazi no yenda ki yogenderire ki icyo cyo gukora kandi ngo hindura ibare y'ibyo kurya wagizirenja hindura ibare y'ibyo kurya kuri umwana barahanga no yocheza cyumukamarahanga wawe echa abuche no creating a room zabahababi no ho kuza kwababa kandi naza kwabaro kandi urugo muki mbona takahababe bwenjo yanga batareba video rero kenda twazo mukoti okureba video cyonga okureba video just
abo kwitwe tukareba ikintu tukamanyira bano mushango oba tumushango tutira utwaganira n'umushango kuko tuzire tumurangere omwami John yakabataho video jirebe hati wo yetabaze ningo yesazize ningo shanje nturizivuga video kwa engude sport yaraga yabare munongo video niyezibire nguto hariho kibi ekiri kubasa kubaho kikasasize kindi ebijona kubanaga ubwo mini mukamutagamba mukagaka hati tukabasa kugira ngo ubwo akakore kimwe kirawechi kugira ngo taraho nguto nungi mwe na video no twakugerere nguto tuzikaza hati tugendere muri kiro echo kugambara bakutureba wono gendere muri kiro hakugira ngo twareba video inguto tuzarakora mwe na video tutagireba inguto bweza akorwa video procedure procedure nawe kutureba ubwo bakwemba maramba leta jeju program y'ukugira ngo barebe video kujamba maramba tugambira tudurenze abencho mwire kumarana kukwata bobo wayi utakumarana byecho bwakwa agamashitaga kumureto omotoka kandi yineye bakamusingisa weye eje abrupt budget abonje takugira iki yakora abonje numureta abrupt budget konga bo MPs wa NRM ubona batonganira polisi chine kabichi video ejo yare ngo mparamye video ejo itukeze even ejo chikozwe polisi yo NRM abonjeriye abonje NRM riye ashemu yemeriraho akajya togura mushaho wabuze tobagafumisha bugarike yetwari bambuze cyumva hato kuambuza John imwe NRM ejo kuba yikwat session video eri hagati ya polisi na cyagoranye ejo nezaki umparament harimo mbadibi umukono gwa buryo nasitama bagafumira niba bayina umukono gwa bumoso abahakanisa gafumira now ebikorwa ebirungi nibyabantu bakutekereza mu birungi aba government bari bite bound okubaje as long as they are convinced mu birungi oliyo no buza ngo ibikorwa bya polisi habwachi kandi bana because polisi habwachi muri yashemu habwachi aba MPs babireto parliament very good ebikorwa byakoze polisi NRM ke kokas ke katariyo habacho bireto menare mukasi amino parliament kwano buza aba NRM na government imwe nomboroke injira cy'video nomboroke injira cy'video airport omuntu wenda amateka ga Uganda nagajira ngifaya maguru for the good court I don't run to parliament habacho if the issue is ngo waraba wena believed ajo mu parliament then ngume numukiriza bulyomo wenda owa bulisonga wene hendero mu parliament arho John hari cyo kweta baro yamba cheta on president Honorable Speaker Thomas Taibu akateza karuru akinyamata yateza karuru arashinyamataba yakateza ngo bamugamba hukubi yes twe baso reka kugira tubamugamba hukubi right ubora risize nabandi abandi batekereza ngo batubora rates za nane MP cyaguranye and by the way John kansona kutuyama hariho ekitongole kya government kuba cyo cyari batera ubwawe bwanjye then haruna no muntu mutahi wanje kuba nwara batera ubwawe bwanjye umuntu mutahi wa amazire kwata constitution akarahera na sasuro musara kwa government milioni 10 na commission he is already let me tell you he is already an officer of government because member of parliament the public officer police officer is a public officer a soldier is a public officer so member of parliament is a public officer MP yantere na police kantere ubwo mushango nugushana omishoga kote ni MP yantere nani mpababa ni ntamunato ni general tabaza MP to guiding how na police no waina no tabaza police ni manyajo police eyuma executive arm of government akwa robot is corporate that you can show national water no gitabaza national drug authority no gitabaza ngom cyaryo cyane to cha akino gitabaza no check izo zirubonde corporate cyaryo kizikiza nema wildlife authority no wasa kustabaza direct ahubwo ni cyaryo kizizo z'ubushobozi bwo kustabaza no kutabaza kukamwe bwa parliament izo time mbo executive kare na hoera government and public officer kunkana umukozi wa tubakashomanga anti-torture act MP yandera nabashoma authority yakutocharinga even if it is any other person no kutocharinga umukozi wao kutocharinga bali government so why chiriza ngumuze nanyenda to guiding how they know Jonan ya guide Jonan hendera omwami John
yabanza yakiheje nambonye uti yanagamba atyo nagamba samani nimba ni maho nagezeho kujya munikanye n'amarafa kwisiba yagira ngo twine n'abana haboro kwenda bakore bahagara mu mashomero twine environment wild ikintu cyakumanya cyakobservinga government ya movement no bata kukiyaga ya twist to blame it is so unfortunate kugira ngo turiyo nashemerwa mu environment yakumanya ngo mukazi na takora by'abakazi umwana takora by'abana so tuchikumu challenging yareba one kazi mu parliament wone cyakohereza excellence aha conducive atmosphere yakumanya nareba naho bageza okurwanda mu parliament okurete mishango tiner hang wone areba ngatowe kugira performance ya movement kongajona kanku najeta score jona kankubuzi Jora kankubuzi ebizo by'abanyarwanda ntobimanye neriyaro twatungire irakarumwe ryabo opposition bakashora mu parliament government ikitekikozire if it is not about abahagize banupu nari cyagoranye ibintu byo nambara mu kezana John yabasharenge neriyaro muresere motion oba bill ikaba defeated by NRM just emwe omyaka ebiri twamara mu parliament kubasa kuburyo muzire wanje legislative agenda yanyu eringa kuburyo muzire wanje ntakariye cyamushana cyacu ronka kushaba fees ninyendeshe kintu cyumanye challenges kutunga ziryo mu grades tanariya cyamushana tanariya cyacu my first cry should be ninyenda kurya namazima abandi abana ninde bajya yishomera omuntu baryo bamukomera umukaye without case omuntu bamukomo omuizoba arikuza church kushaba bamukwata bamukomo mwaze bamukwata kagambere rero ka complaining nguto zitakozere utakagambira freedom no mo freedom yo muntu ukajigurusya misho omwana takarire cyamushana takarire cyayi mukasheshe aryamuza akashama nani ukagira ngo umwana yagusaka go butashaba fees akashaba byo kuri so have it kubasa kubanza kwa addressing now kidnapping yabantu kubura umwanya ebintu kupakinga motoko parking yard bakajikomora we namba politi ejo violence emu hate tarikire kuzana no mu government yenyino n'imbundo zatandika kubura daily so twinembera erinse chua eyo kureba hati n'abarambuzi batandika kufa umuhango umushana gujwa so ibi bintu tubikubasa kutwiceza ngo separate ibyo gavumenti mu michiria foundation ya liberty na freedom sire na foundation at all kaza roof John ya throwing a challenge Ejini beauty contest yababi Uye uruba kurunda nababi nati kungira wachi Kungayo barondo omurungi konkombabi ati ejina ile beauty contest na agri contest Beauty contest kukabarunda nababi rero batorera mu wachenga so tingwera omara magwitu hati nituchene kabari wagamba kigamatama ibi ni ngira rukoro wabo konga John tutureka umuntu akagamba rero kujoka gamba bwanyuma ni nyenda twasesinge parliament eji first of all parliament oyine parliament speaker aina kafuna echichonga chikoreka aina akafuna ka business speaker aina kafuna na deputy speaker numane lendazi a president abina rabura bina kafuna hati wabo ine registered whatever because parliament niye kora consumer protection niye shime kubane kuma ubugami bw'abantu aharyabo abakwenda kubatuntuza kubakora musente nyingi kubaguza sente hamagoba mingi abakwebembera parliament babiri biyomwe inakafunda ogite minister of finance ote minister wa agenda wachenga bona bino Roma school fees agwicha yandire kushuma umashomero kuko bakura ministry education bina mashomero ga private koko bari bagamba ngo school fees ashume babara mago bagaza kukindi kuri system yungo seta high no kireba then hari yo parliament oyine speaker na deputy won ko wagira bombe bina kafuna buri umwe inake abakusase hati wale wawahika aharengo kugira ubwebezo bw'ikikecho problem nebenka nebere structure nebere mu system enyombeka emyombekeri omwombeki hata nkunkwenda tusi
twakariaraho abo kaba tubasipika uko baza katwire ba Francis Butagera mwinga Butagera rwasa ngo sakafuni takubaza is an astute man kugato ile gamboras gamboras in politics all of them are gambori abatezi bazara just gambori uyu politics ni bya gambori speaker w'Eishengyero nuguza bante sente basini kombanga hashiko baraze gamba interest rates roza kambaki or conflicted already wenka so no man sabu nda MP ni ngorfanga kwa speaker nyine business yanje ni ngaba kafuna obara dorana ka speaker ndiriki ora uri ekigambo cyo kweta conflict of interest nyo nico ananye to kaburi ngandi RDC bako uza kuri ubwaro yo kabazana ari kuri ubwaro RDC nojya kunagumira ngata kubikora byo oba conflict of interest oba yo korereza nocenga gaida se kwa na we the law has to be amended because ari mnari banahuririza umuntu armeya umuntu nayisha ayitsira abantu hata bamukiriza abantu muchome allegation wisira abantu hata kuba abantu muchome wijoro meya ngo izire kumhoreza kandi meya kandi abantu abayisire baryo ngo constituency yawe ngameya ni uko kandi uvuge motoka ya government road meya nozo mukoti nawe cyarege kiteka kwira so hati kuko gawaza umwishi obuto ubigara yabiri ikintu Eishengyero nateri uko shanga library ijwi ije myaka y'inyuma myaka nka 10 inyuma uko shanga library arimo ba MPs bajyuna bashoma menya parliament ine library tire parliament library hati libere empty gambi research department uriya kareta pepa ye akitekaho ize concept ecyakuza kugambana ndakibanza kicenjurwe aba kukimanya bakigando kandi ryo research department irimo abantu bashomera ba masters na PhDs department ya research mu parliament baka employing abantu bashomere research assistants in fact na mateka harimo kweta parliamentary council cyaro ya cha prida note council tajeta ugakuvuga kansa parliamentary council hayuro yaza bakwasistinga MPs ku draftinga kabiru nibabejunesa wabugara member wa parliament wo gwiro wambuza Hansard nibazishoma because kokwa na kutensa je nuwa no handika research proposal chapter 2 ibaga literature review icyo cyo no ngambaho ni kisiyana ari nawe bakigambira bakakigambaho kandi we cyo rinoza kureta kine tana soki niki babiri bagambira icyo cyeta literature review so arome ba parliament atakushoma Hansard ezaba mu bandize Hansard cyumayise kitabo ikiba kuhandikamo eba MP bakubona bagamba baba bari mu Eishengyero hatu wo yo mu 11th parliament tokarebaga Hansard ya 10th parliament tokarebaga Hansard ya 9th parliament ibyo kubando ugamba no basakwe inventa ngo gonkora rero akajumbura oyo kandi abajumbu kagirebe kuko rwenda ndamukaka no kireba certificate be kumurwenda namukaka governor wa Uganda kamwita certificate be bamanya ngo haro oyo konga hakujya ngo ajumbi why research is wrong Nchireba na wabugana member wa parliament aha n'umuntu mbarom babitu bango ukambuza vision 2040 nagamba bubinga ya vision 2040 MDGs Millennium Development Goals nagamba buzinga wabugana member wa bitu 10 point program ya NRM yo 10 point program ali National Development Plan Siri. Nagamba hobinga. Thank you. Member wa parliament witu wa Uganda ubiro so hatogo mwezi gabona garigaye. Kari. Umwezi ga problem ya Uganda akajazi ko obunaku okukyara munoga ku 2026. Abwe kigendero bwa cyabake omu NRM kuguma mu ngoma abandi nibendana batarukwenda. Kari. Bataka kuchirizo mwezi guhura burahamwe Echo hanko kanisa ni bole chere just brief from mwezi gwaka nyumbi utegeka ndaka twachere ali Uganda barije bagirizo bya so
iwe yenogira ngo tukahika tuta aha parliament y'Urukwenda ati umutukaza program n'abarimba tureba Sky TV okwika aha parliament y'Urukwenda no kubanza kufuna ba member ba parliament aho kuba nureba n'abantu bitegereze n'abantu bashomere cyumuka bakabanza bakunda ensi yawo bakunda n'abantu bakwebembera abo kuba wasanga nka member wa parliament ariyo na leta video ngo baze kwereka video okasanga member wa parliament ariyo na leta issues zeye personal issues na zileta mu parliament ati banzumire kandi hariho akakigo kakubaka kwa simple gunde micwe mu parliament akubaye bakubemba ku rokwe abanya-Uganda bacho bakubembe nango barebe ukabire mbareba ebinte batumira abamba parliament babo bari bakora shimba batisize cyuke size wasanga bariyombaza omusongezi kubakwata nk'abantu ngo bebe wayini bamuvuga bamutwaro we hatoriyo no nango babeze kudiscussinga issues ngo nakabamuzuma ngo mutabazi bamuzuma kumanyo hato sange ngo muriyo mu parliament ngo biteko for you manyo is not an issue because issue niyo kugira ngo ndeba muzuma ekikuru no kugira ngo ukora abantu abandi bakoze iki abantu rirakaruru ngo mpanga ba parliament bitu ntibashaba ngo babanze begarukemo bamanya abantu aba baterira karuci babatumira because ko banoza ku rodakaruru no leta manifesto yawe o manifesto yawe to kugamba mu kubari inzuma nacho ndashiteka afro yachi ya parliament no teka kuba no teka mu bitego za korachi abantu bawe kandi abantu bose gwamba tegereza kurangura no bakorera chukatiya by the way niteka tekangu kunga uko bataramujumira kandi agambara yari mu parliament kasati nico kureba because hati ngachi ya matama ahiya jiri no parliament yetika bari bagana gamba nkebiri ningesha no baba agamba chichi agambe cyumukaso niyo kindebire nangwa icyo kuswazi hangariona kusanga ngume ba parliament yo nagamba ngo bakanzu ebako byo kuzume byo hata umuntu warugaha ukagenda ukafuna girlfriend nga boyfriend emuragambe kuzo kubiteko mu public so ibi bintu byabo bakabemba maruro kwe tureba ngo mu parliament ariyo natika munakicira abantu beweye ariyo nabagamba ikiti cy'ubashasha aribo ngo abantu bebi na mizinga bahika ubaga ugataka bahika mu parliament yaje twunka ndiyo niteka fure ya parliament ikintu cyuza kwarashi kuyaba abantu badatamizo kutugabahika uko kutane yaboreki uko ntaboreki cyuka twasanga no jangu naka abantu babonangwa no sibura izo kagenda yakwata yareba parliament ya ninjira byamushobera yakwata kandi abantu bagenda baze kumuyamba njiro kabareba bariyo mbatera ngo agende barikaba kwegarakasa kurango mbafuno tibafuna bwenkanya yaga yakwata kugira ngo no mukazi ngo ashiteke no mbakaza nabo bacagire nangwa nimbaza no kusima abantu bataracagire abo kuba kwena ngo bareta kavuyo mbweni saba ngo bambe ba parliament bitu parliament muteke mushtinisa kandi umanye ngo niyo tukora amateka gutambura ho mu ihango so ko gakwata kubi ntimayisa ngo nitwe twafuna guidance nunji okuja ngo tambureje kandi tufune ebitukubantu bendebe twabatumira God 2013 umugenzi jano arunda nyakirima akajya ngo parliament yagumiza muri nakavuyo ninjana boye mbaganira nka byamashuta I think bwana no kufa kwa neba ndaho at parliament yagumiza muri nakavuyo twaenda ndutahira na jano Museveni either nkal ikisangi cyukwire kikuza kwaho nari kitandikire akagamba ngo parliament igenda nakora tajini parliament yitwagiye hono jantferwa kandi kire tukaretwa parliament tukaretwa no jangu wajya ngo parliament yargaho ntferwa ki tikiru kituru kuferwa MPs wemba kureba conference hall ya Sudiru yitwa Terimbiro kinana mwendera atayise urukiko rwa nama Sudiru yababinga kandi MPs mbo bahingwize sente zibahire Sudiru so Sudiru umuntu mwabingire icyo kubaza cyabiona government y'iteraretse ku parliament Sudiru sente bakameza bose wachetegereza 38 billion shares kugura 50% shares 48 billion loan echo nchia oversight nchia oversight ya parliament bill on who mwapa loan no Sudiru ashire John you are varuga John you are varuga norebe echikweba okay sorry you are vulgarizing this debate ninye nagamba kubora ujungu echikweba parliament yes God gumzamu
parliament ye yarga wajya ngo terrorist government tene yargo tene chikushara government Kiro kingi. tikiriho Fundraising. tikiriho wanyetegereza ekuriye tinyere middle class at least kumugera fundraising mwita MP abatera ho mabati abaretara sefuria n'amahega Kazo bakabagabira imfuko. God komeza bwo umutegaza program point ya utajeruzinga umutegaza program parliament yargaho tene ka government ito kituru kufero naje yangiri ikiri kufero ahabukuba teraretsirwe o Uganda mundeba ya NRM na Uganda nko kutugenda ito abantu 20 bakamabayo abagiretsire wanyetegereza haro government ni hanga god haro government ni hanga noreba ko witunya bushozi twinendwara yabantu umuntu nejari y'umukozi akitankana ko muka wamutetsa ayifura mukameka ayenda kuringuza ndugo ukigiro tinyowa nyenda ngo nyena yanjye gikamota azara munoma nibiba huko kandi babose ukigiro tenyena yanjye nyenda ngo gikamota atamazendo gakanisa cyoneka mwati kumatu ya mukameka yakuragira ati gikamerita mukaga wenda ngo gikamerita munani hazabona utungubuzo boyegwa ngero mpakasi ngoryo mpakasi so nicho konkari ari yangana government god yesu wanje so kato brebe parliament ahabwa Uganda turi na parliament ahabwa NRM ka government manya iyo wano jangwe eri nihanga yote oreba abantu abariye bembere kubarana batina mporo wanyetegereza tina muntu utarakosa kuteka jate iki kinaza gukora n'icyagaro nkaki nkicyo kukwata abasirikare bakazo mu parliament bakakiriza abamemba ba parliament bakabana gahero nkesenene nari nkesho kandi hanga kagendo misho kandi ukaratende kugira ki so mukameka yakujya twemete kamarta mukago onywibiri concentrating hagiye cyo wanyetegereza reka kugira akadomara ka umuno yononda kugemura kandi kora akagire reka kuza kurebuza mukameka ngo yaza futundete yaje tinyenda futundete kito at god sovereign no na government na nabantu no hoyi no bushobozi no hamukama wensi n'abanyegana na government no muntu omwe gabyo kuza kujanisa abantu munabantu na government no government represent Museveni oyi no bushobozi no muntu omwe kora no zika statement yogo yagama tutanka kugambari ahari natsobora hari umusinga bomure koragana netwe bomuraburira bugenye bamuherizent egiye bahereza bamuherire woni ngabugenye kora government itegera family so but anyway so abugenye umusinga bamuherire woni bayishempo umuntu kuragira no mukayawe hore hachi no ngo manyo koraga nito hachi iyo umuntu wa muryango wamusorora ngo ayitongore no mwana otwo uruwezo rwakashatu odendezo gumezo zirwakashatu kujya to wa mukako gumurije munyenda ko byama na mukamwananje bwabyo koze ndakureba ibindi nyenda itakariya nyero nakuhereza ndebe ko nari tuzageze nakushorora ndakizaretse so igiye government yitu ore mnonga John hari abantu abakugira ngo ebintu biba president ababandizeho bakozire ebikutinisa ngo naye nere mwizire yabikora obote akaromba urubiri rwa kabaka obote akatwara hina parliament wabana ndabahinguze constitution yabe nayenda konka nkahora nagira ngo obote no yabarombe nkonka muhega kakoma nka site horo distance kurga site horo za parliament nkumanyo kakwingana konka twaratahire munda imwe mukatahere kikari cyo musinga mu mbere mwa twara mu parliament henyini nawo obote mukambulemenga ho kitwantu tugamba government zimango zikazirimba because icyo nupunikiye kufanima
human rights baremo god wanongera uki ndejo nabone kwisha na nini ngira nti kutwara amahyo parliament kandi kuboreka ngo na kamera zinizagumaho bakagatwara na kamera zo we baremo no omurumo gwabe kwirinda goyitu guhakana no komanga nyini mbango naho mu studio kuba cyubanikiye tagiso mu police neje hano kuba haba haruho umuntu wakunkanga kanga ati ninjya kukwita kandi nyuti wanyeta hano ninjya kwita naho hari police naguma hari mirire teno yatera teno yakuyita ntutensa tutaho police hari umusango nabo wabakajo John no pa aba MPs beitu wabakajo aba amahe hoko kukira tamahe kakata mu parliament amahe ntumanya ebikwatwa byago wait a moment wabakajo ndisi democratic no amahe democratic issue democracy mu kugambo ho haba kitakuja definition na context let me tell you amahe ebigakwatsa ntumanya ugakwatse embundu zibamwe amasasi embundu ezo obagata hero mu parliament amasasi kakagahwiremu bakayita bengahi amahe gaitu no mabi Museveni no mubi amahe akagato mu parliament yes amahe bugaja hantu om operation yona baton exchange of fire bakayita bengahi muto muhendo gwa abantu abisirwe amahe ga Museveni kutaho mu parliament so that's to review hati nyochi nkukunda aha opposition yeitu nezana ebyazanirwe kara ebya boycott bikagorwa kara kandi tine kintu cyurungi ngo umuntu kubana akwiduca ebuwara bire mukara secondly president Museveni yashobozise parliament ejo kugira ninga kurungi no kutunga 2/3 majority eyekwe marira thank you briefly thank you yes anyenda ku kurabyeho you have answered my question no nyenda ekibuzo cyo kukimara ikurungi okwihaho age limit kandi kwenda 2/3 majority president Museveni yagitunga okwihaho term limit kandi kwenda 2/3 majority president Museveni yagitunga walkout yaba MPs no bakuja hero bakaguma forever government legislative agenda neja kukorwaho emalirwe to the logical conclusion without any single MP from the opposition habwachi habukuba president Museveni akakora na amano tweki hembe kiro no musana covid na mu parliament zini yatunga 2/3 majority ni mpapara abanywana banje if you want to do a very good boycott ngeze tukororo mahanga agandi notekwa kuba no manya ngo kuborgamu noremesa government kuficha koram nugiremesa kutunga 2/3 majority other than that it is mere posturing obara mnonga ikintu cyakora muno manya ho Zimbabwe menanga gore isiraka koriya kasi akapanga umuyayiwe yahandike baraho mu izina ri opposition party ibara bayitwara wa speaker ngo abatabakira members ba CCC Citizens Coalition for something yabere MDC so Nelson Chamisa yahandikira speaker ya togo handikire bara harakwita secretary general itwe party ituteyine na position ya secretary general so that letter is fake speaker parliament ya yanga MPs kuna batano ba Chamisa yabaye mu parliament ni rosho mnangagwa nanda kukuya utamri misefing nanda majority iri artificial kora bihe cyara kwena ndwenda kumanyisa ngo aba ekaya Crescent Hotel baba kuterebera irizato abanyagabo kugira ngo bateganisabwamo konka baturebera ne ekaya Crescent Hotel no batuhereza cyayeji bebe kugenderaho hotel geneshangwa kamukozi hari yakashozi mbara mwenuzayo utunge chansya utunge chamushana utunge cyaciro restaurant yitu ne korobwire bwona nabo cyuzayo batayire kandi burusanende batuye no live band kugashayi kumene mpaka shayitanu z'ikiro tuzeyo tushemererwe ne kaya Crescent Hotel abakutwereza mention tubagitwereze zo tutunge contacts konka tureberwa ekaya ndwenda tutunge feedback ku rugomba ntabatura then tugambe kufunishira program ugoma mweta seminary akireo nagira ngo ari jinja konka no harumba rubindi so najangu nsimera nwagaba intuiga yakashara hamwe na godi aboga mamazima uyabebaza ugoma mwetandi abitunga Kenneth intuiga yakazo najangu tonawe jo nabwo ichatine mitwe nagamumbwire butari bweye akakurankayi
aha ndiyabutunga Kenneth yanabuza Jona yakwiri Kasesi Aporo Karega Aporo tumusime Karega nagira ngo amasiko gitu gariyo muri speaker ya parliament kutebekanisa parliament kandi agumizemu afe y'umunonga kugira ngo utiyayire Karubaju najya ngo opposition hine ikintu kibaye mbashaba kandi kibekira iki we nategateka ngo speaker benaza kucikiriza ka video ka cyaguranye bakatera statement shomwa ngo nubuwe kushomerwa ticyakuzibiri parliament so nagira ngo uwo mundebaye Aporo Karega nagira ngo tukaferwa speaker mununji umugenzi Jacob Olanya kandi ubwo Olanya mukamwanga ngo kadaga no barakoraje mbona ati byo gushobera aha Nelson bashija nawe no wanupu mwana wa Junani nagira mwebare aba program ngo kiri cyo mu parliament hati nchoreka uko Museveni yitongora bya government bibona bitiro mu ngarozi so umuntu tukore nshobi twategateka mu parliament ne basakora ahanshungeze rukwata abanyuganda najya mu parliament hati ne koresibwa kakanda kahanda ko mukuru Museveni ukuhamera no kuremera abwembizi yaceta clinging to power atindu kumanya yaba kone na kivunoraje kandi utundi tu message akanaka no wataho James no warwetamu nyabushoze nagira ngo nyebariza Jonathan nawe na godabu gambaje umwambi waza ba MPs bagenze baraga bintu ebikuba batwiro mu parliament nkeshongeze kuba sasa abanyuganda batanaka kwajana ebitakombe kihanga yitu waze MP na imuko mukasheshe atera bwana message handitse nagitegereza konko mama Kenneth ari mu karambikirizo ka Mutoma Rugongi kenshunga cyuhura najya munsimira god nabona buine iwano usima kandi abanda batureba aha hariho mukaze na tureba munonga mukazo kuno bakashonje konka tukiragambizi nari ubundi bataka muraza hero bashabake gupfu twaza kuga ko mu studios room ntayine dakika wani ibirenzika abantu batanu zikabe ziri dakika 10 katwose mwemwe yetusibire program ubure bwagenda Jonathan going forward numwenda kongera huki MPs banye batanu bari under suspension for 3 consecutive sittings video therapy ingirwe you have lost it MP wanyu zake ariyo mukacyuke mico tumwine majority korabye mu kwenda ntwenda kumanyisa abanyuganda mu murengo go gwebye biri kubaho icyo kubanza no kubesasisa ubwese cyo kubutwa abakaburisa mani mu murengo gwabireho mukagaruka mukarebe twabire ntwenda kubajuna nababaho kandi turebe samisho konka ruhanga katugira kushaba twine kushabiri hangariye iki kijona ari kugamba ati twine majority hari bya yebirgaho bitamanyurwe buri kimwe kintu bunako so twine kushabira bunako bweco nabwo bukaho kandi ndukwendera unkirize nyebaza abantu batureba ku rwo twatandukana nabo na niyo watumodulatinga ndukuzo mu dakika yanjemwe ninyenda kusya henda musyo zanje ku rwo wa Jore Mugisha vice president wa NUP wa Western Uganda na munywano wawe Bright na waryomu nagezeho kureta maraka gukombe kihangari yetu namuhura Nelson wa nasindika message ariyo miromo nayo itari yemwe nemwe konkane n'umunywano wawe kandi na nabantu basindika message bafaye no share yabo tuyakika mu nchiko zanyu mugamba cyihangere ihangari yetu we aho Museveni kutekateka ngutariye miriki yimwe ntekateka imwinire Uganda neriye ntekateka yitu nkano you ever discuss about Uganda yes we discuss about Uganda that's why we contest on the high seat of securing our Ugandans fellow Ugandans ncho kurebera ntwe simba ahantebe mpango tunyimobilize injira ncho cyuri kunyakazo irakariya banyirwe nkijaha nkazo n'umbijo imyanya kugumya abantu ngo ebisuruke biko batera ntubireba kandi amasiko gariyo mu bantu omuntu nwa kwiyo cyumushtamire ari kugamba tuwanda bata ari kugamba te kibonire
nambone chukika chikankora kubi nabo kuzo mu parliament kugamba kwegambura no kukora ibyo kwejarabya bakija bakenda kutera n'umutwe gogo muntu rya hansi bakatasiye mu rwanjo rwabo ukareba nibije no kutkanga umuntu akemeraho akagira ngo parliament kwe batahambatine ubarasha yo nofa ki parliament ne cumi cenjo ki buri umwe nataha mu ngo hatine ki yashobya mwe haturiyaho mu studio mbarayone taho mu ngwa ati yagamba. What kind of discipline are you educating people? So ebyo bintu kumukubugamba abanyayuganda abantu bareba konko kubuhura nicereza no kubugamba kubyishukana kisasa umuntu kwemerera ngo amahe so ngata baboda bakijaba hata bakija bakemera no batagamba tabagamba konko kare batahamu bayemero tubantu makatuge mu program katagamba hata now what kind of it ngwe mbundu ngo bakabine mbundu zikazira mu masasa kabataratire muntu bakito bakabana baze are they members of parliament? Session kayaberia members of parliament kayabene jendo misho ngoza kunyira ngo nisha nganyota nagamba inonda wayeto on which invitation. So ejo discipline that kind of mannerism abanyuganda bagireba kandi no bonka abarayemereza karuru kabo 2026 ituturiyo twija ejembera kushasha kwanyu numuza kugumamo mwagumana abantu kabo kandi kumurayemerere mwagambisa marakaganye ntuza kubinga abantu abantu bagenda taro cyinshi tugambira abanyuganda akwati twicereza micweri yembi yo kusheshesha agama kare edashikina from 15th to 19th yonimbar no opposition we nkaso abo position no basat yajokera DP abo position tulo abenare mtulo babiri yonimbar terere program amazina ari mutabazi kandi ningira ngo abanyayuganda abariyomba ba Spy TV muri no mureba ebutekateko byito omukanso ko kiri different aho kushitama hati nyendaga ngo waburi mukanso nabo abantu baba bakutumira kanso tubakansa robari na wasi bakansara nabo nabatinda kimwe cyamani batinda meya bagita bakugishoma hati bakansara ruru tubakuzumanya kuko wareba parliament na nabakansara harimo barbatyo cyunka nyo nitekateka ngo bakansara basumukubona bomba twawa umurumo ubwo babatumira so na parliament nuko bona abanyuganda bona bakasisikara bona tubashiri kutisa abantu batisiza enda zabo umuntu nana yenda we inchakari yabo batuna baida wa mumbamba jangu bit parliament ne hosa zinga yiga zo business zanje kunkota kumanya ngo kandi wole MP ne wole MP mu constituency yawo obagambe hoyo gambe so habizo njori yanyoki ninenda ngo abanyuganda bari batureba nyonga ari mutabazi nimbagira ngo nyewe niza kwahereza kandi mene baherezaje nimba rwana ho n'umukimanya abanyambarara abantu bakakoba abanyamutibara mu nimbaranaho kandi ni ingamba ibite bikwata abantu bahanze. Thank you. Kandi sabara batahibanje tugumize mu studio tubasa kwembe kwihangera kandi ninyenda kugambira abanyayuganda ngwe birabiro na munana ntuza kubatwine omukoro aha birabiro na munana wizibwera mwize twinabe songozi bingi omukoro gwaje rugwa MK movement naza kwaho empira so mutandika none nabishongozi na obesongozi bakwamba basemeza abantu abo bari yaho ariko kuri yabo kimwe cyono kanje mukadanche nagende imwe ya Uganda kandi roho teroho cyo kubaza agenda cyo kubantu reba interanta z'abantu bakwaza empira naza kwaho abantu timu nyinshi kuzana empira za funeberabo turonde mu nabana arokuriya habyo nabyo join mazima ebirabi na munana ntubeta mwize mbaze kureba tunguka muri baka abana banyabine taranta then nza kurona mabandi ababe bazo mahanga hero burago bureba nkabaza no asene good tuendele program yewe Boaz uri munyamahuri ubwo no mura noyi nogwe no mugago no kunanye ndondisho parliament ebi yakubene kora okurwana ha muntu okuba abate amtorin atorine member wa parliament ekuteshikiriwe haza kuyaguteshikaho government igitsa kurebesa misho yagakenyuma yibabantu baburije kinani na munana government itwiziro mbwebembezi yabanza yatahirira barisa yapereza za roni ekekuhereza roni zo bunako miliyoni 2 ekuheza kahuba na negata ya Eishengyero ekubarikiro nizo
yatwara amasiyo y'abantu ngo ntiyagezaho hatubona ko bukuyahereze aho bisha bahindure bya bashazamo ibyapa bikuru banyuma kutahira amataka y'abantu bakagatwara ngo umuntu wabaye n'icyapa gikuru cyakikore hata shaheji ahiri kugambira you breed shaheji government eyo ne ibamasiyo gabantu kano sheka kanu baba government abo wa leta habuzire John nekanyore kakuntahira umushaka speak through me habuzire mbaziyente nkana yes habura ebe y'amategeko yashinje bibiri konka government nyenda kubagambira ndi kureba mu kamera umwizina rya rango kuno mukono gwawe kandi kabakureta kwa government yitware okay I'm sorry okunzi mukono gwawe amatesha hedi gari yashinje bibiri nshinje be na god agahanga bagashara bagasara uhura gushinje binambo nezo kabe esa kugura na kasoke byara unyetegereza nari ndazi yashinje bitanu bitamandazi bwaci sayitano zekiro amandazi ekaya ya gari etagari ya imabaye I am sorry nawe shahidi yenda kubagambira umwizina rya ranga yindahira aha oguno gwaburi tene muri so kuza kurisa empunu tene kuza kwingo umwani aho kwita umwuga gwitu no kurisa no mwakutije makana muteza amatungo gwitu mugitize mbazi etaro mwaka kamwasaramati ngunu mutijemo umwani na no mumpunu tuturukuje ko gukora babara mnonga kanso hari ikibuzo ki umuntu akwibuza parliament mu kutugambira ngo ekere mwabashabo buryo mabakejuka bamatembe bo bakakora ki embere kazabiziri kuko ziri obuboroboro ho abana bakushuma bata na walkouts kazero basi siriyo gwala they walked out during this year so what 47 MPs was there hato ubwo musinjo kuturuho ine bakama bagwa bakutiye kandi waza kwitegereza na constitution y'igi tutangwa riko kwindahindura birebe bagitozo ko bagitozo ngo inda bagikoze abo bakoze n'icyo constitution kandi orenga batakoze constitution bakaba yabateka teki unujyango kakorwa nkaba bo murembo yegicengirizo kigi so ora bari abakabi no muramwa fact no witu ibwe nkigwa riri yabuzwe fundraising ya yemberize ukagire tutara ukagira bashaho kataka kuragura bya serious atonwa ukateko kazora rwanyesere MPs bakamba ikanga cyuko mwene ko nkawa atokawa bari bakabeta bisho toko basi abo kubari yari amani na maki so bari abenyu babagwanyuma bari ababaduze bakaba hakiro bakaba taraki bakaba ari mu ukore umuntu ari mu parliament ore mu kanwa yazumbantu byarugamba hatwarura kubaruga MP onde bya MK biki kora bushabwe so nogaba no kora bushaka bakwete bakurebe tabantu ba president arebe ngo umukunda no gorota kumukunda bikezo ukore bushaka uyitembura mukoro zebwize bwera hari umuntu ayi no mu rugo president akaba president cyana na muka hata de kumira neza neshatu imyaka 7 abana bakabimemera mo tongore tubaho atu bakweta baye hari umuntu ino mu rugo rondera kusibaye na yashama haba kwembura muko bizubera ne yembura mukoro baze kurya tokore bagabo kurya abatine byo kurya baze kama yani nemero ngo nabaza kuzajya kurasi wa yashama natego bucana wegiye kureba abagezi ya MK ibi ni byimbura mukoro so bakakugita imbura mukoro nyingi yatebaze ejo nusabaza huba ozuba ngabira bazakagwazo yabenaga baziri so turuamutino yakujya guharabe shongozi ahempire kweshongora ezo tentaranda tukana mpira yonka Talent development. abantu bagifunire mu bari yo mu televiziyo by'abantu wanyu kikacyanyu harimo kicacyanyu cyo mpira mo bahi maweto ali sekatawa kana zanda soka club vera so ubwo murembe jinziri gwabo murembe kaherize shaka zo oyo chafu ya karga yata n'umurembe gutazeki tutashobora kirigi ibintu byona n'gafraki konka twakwibwa tukagaruka muramwa okay tukagira ubwembezo bw'ine direction y'u parliament inaho kutora abatari bakafuna naki tuyishengero rikiya batagurwana ntaro z'abakazi ubwo mukazi bakaba musishenge ntaro z'abakazi ubwo
chunga na president akabireba byamutama yaje Ati yegumira minister akatara point nkabareba kabarwa yo akija bishatata na mukaga bishatwa na munana bamusenje ukaka ati n'umuntu ide reason we serious ingwe wayizibijeki nagamba national issues no baroba ba minister basenje ringire emyaka eginyima kuko kore nk'umuntu rebembeza enshonga kandi basawe bagwire aku investigation team ayibazugurire konka ukore baharuni konke ibi byasenje bye wi ibyo mwezi gagwinye so nyoni ni ntenga ngo tuje tugake cyubona ko parliament garike zuki akwiki kare thank you then tugire ba minister ba fitting okay shamwe ba minister ba yo na heru ndiba mabati shamwe minister kwiba mabati kesenene amabati kesenene minister John so prime minister mugaya prime minister tule prime minister ba tubona ngo bayira kimwe abakusiba nawe bajya tubura minister ya tugu na heru oye puza abiki government ya Museveni abiki nakunda ababa gufumunonga thank you ashire kujya mutachi basakuri abantu bemerire John rodo bijimi we bale muno arbochi obere mnonga undi John Henry yes abere na mwenda ogi atandika abere ni ya mali dakika 5 nanyo nyine dakika zangi 5 hati uyu mwana no entwiga ya bihe bintu bibiri wamubuze kibuzo yanga kukigarikamo President Museveni akageraho bakintu musoke akageraho ba professor Delete Noah akamuha think Makerere University Nsabambi akageraho ba Kiduma Kubuye Professor Elodon akageraho yes former head of department akageraho ba mama Mbabazi ba Dr. Hakana Rugunda kunka buru kujyo mukaruguru eina abantu abo kandi banura mu bantu bikitinisa muno ogwa bakapablo babaye buru kujyo mukaruguru results omubyange bakorugamo no muhanga rona buru election cycle results zikanze garika hansi buru results zikanze garika hansi performance ya government ekate yongiri because government simiri kore ekintu kimwe cyangwa cyamana ni service delivery obuto abetwina aba professor baraba prime minister atakizire na banja service delivery iwa holi huko ekabero nungi professor Dandisali Dandisali obyabera ali minister of local government owawo ko bakombekayo district no I have no problem decentralization kareto NRC una soko bayabera ali minister ebyona byamse no tino atine mugasomanya na parliament enu eresere entre homosexuality bill nanyo ninjije zam kandi yagereta kulungi umuntu yatayibi yatako so nyo kinta kwenda tinkwenda ngu tugire omuntu omwe akora omusango omuntu omwe barakoze nimero hano bagire ngo abantu aba Eishengyero program gutulu babi obhara haloho bad omen on parliament we should look out for them yes ekinkorora Buganda sub region Buganda region enete abakanda bali abali mu Buganda mutekwa kwegara ko muchuba mukarora the leaders you want to elect kubororo muri nkore tutagira ombibindi byona abantu bitu bano they have at least quality kubojo wanyu in Kasari yes kubojo wanyu Kasari talo muntu okorabya ni itungo si ne bazirie akal director wa KCCL minister of finance anu ne Dr. Kari ni mwine mpaka no msejogo wakashonje no wakashonje na haba tutayebwa kana akoro mu NPA ne dani chimoshwa kali mu NMSC ne kuba tuja ha track record ya Greta Nkoli ne professor Msheneza si ne ogo abe ali mu URN shema municipality Dr. Dickens kateshumbwa no issue ya bakozereki nsoko garakana habari tukarora bakozereki eche ni MP na minister kankugambire umurimo ogwaso kukora hataloho okubiyambi na willingness political will ya government ni muke muno nimpendera ningambira abanyayuganda ngu oba MPs banyo murano mwenda quality eyindukemu kandi muba obuningi muri namba 1 muri cyo kubasaba sente thank you number 2 muri cyo gumana mbatala awa murora akasazifu ni moving machine abitu abanupu nyoti nyine songa neimwe omutakakize majority ebi amanya amahega ata mu parliament
ogo waliyo nagamba ngo ababoroboda ko babijana yeiza no na driver we yeiza no mukazu bali yaha waiting uronja batutanga program kugendo mechi we are here he has come with 5 people oh god oiza nabenga like 6 bali yaha the program is going on smoothly so ebya manya amahiga keija gakaina parliament that is not an issue taino ba tiri sasi taino ba kwasiro banywana banja abantu bampuliriza especially nyine umukikuru nyina Benon Kasasara kurga Kanyarieru nakunda program we hata kabyamere then nyine banywana banje Mugabe Paul kurugo weitu na abandi mwe bari kuririza murari kunje abari mnonga hariho na omwamemba mwita mpaka Wilson yari bisheshe actually Katemba no mucharo wawe Eastern Wasimande mbari iki program nonga so Eastern Wasima nabana mwena bataka program itakorite bakubyama ntubenda kubebaza buri umuntu we no mushitini sache omusida ka wagamba murundi gumo mukazo kugarika murundi ebi ibata kuza kufuha bwecho thank you so ntwenda kwebaza umwami ali mutabazi ori kutayira za kwendeza no mukoro gwo businguzo gwa MK 2008 we bare umwami Moses Nwagaba intwiga tukushabiro yongere kutunga clients obayambe bamanye rights zabo na mnongisho z'amataka we bare umukuru Nito Godfrey ukuba pasho leta nshonga z'abarisa kandi gateke ngo you won't be misunderstood we bare umwami kandi abariseka tulhan umwami mugizi Jonani we bare kutayira okujwekera nupu we bare umwami to nawe John okwemeraho ahabwa government okuginagira yes konka MK abantu abakumkorata tibali mbora mukoro real it was very unfair from chief guest honorable Frank Tumwebare mazima Frank Tumwebaze olio no gira ngo yariyo neiza aha mukoro gwembora mukoro mwene maro mukoro mazima ko kubana nyo ninja kubandiyo I will be there myself mazima no gira ngo nyo kuvuga motoka yanje hanu kasiba with where on the east ndimbora mukoro tinye cyo kora complete in your eyes ndimbora mukoro but araba kutegeka ngo kuba MP no so kutekeraniza nawe but that was too harsh okuba MP no kuzomurikiko no but that was too harsh but John amukoro gwona hariho manipulation no kweko NGO ni basa kubeto mu workshop musayininge babahe na t-shirt babahe biscuit nari cake na soda uko aramare basayiningire miliyoni buri muntu aba facilitatinga so na namukoro gwa MK hinabako bari ikintu cyangu okusinga kurenga kwishongora nyirambarazi adebero so atwatele video rero tuje tudiscuss nyo tujiporenge no ujya kwerebere mbara sky ne jakobeye thank you nimango wanzuma but I'm not being offended nimango lio no zuma nyowe because nyo ninja kubandi mutabazi naja kubali goda liyo ato lio no zumi itwe but we are not offended twenda kwebaza ba Ekaya Hotel okuturebera this evening kandi ntunda kuhiga abantu mwena muza Ekaya mutunge ebirungi byona emwaka basa kutungwa hotel twenda kwebaza technical team abatugumisereza kwa twateganisibwamo wantenda kwebaza mnonga umwamba kashaba Christophe kutera heji platform tuongere kushomesa ihanga bakashaba abantu kwebaza kutandika TV kintu cyorobi onkoreji toro bunyoro kigezi abantu bine sente kunkata bakwenda kurisinga sente zabo kuzito mu TV because tusuko akakurugamo so ndikusima wa sacrifice ejo until rwakatano rukwija murare kurungi ebiti biteekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu